Juga takdim malik raman ulun tuan khususnya kepon tempat yayasan PAUD pun doa apa? Doa anu umi, bujuk anu umi mendung. Bejuk anu abi. Alayam takdim malik raman ulun tuan kepada bapak gesi gampungnya yang sudi kiranya katruh juga takdim malik raman ulun tuan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Oleh yang takdim malik raman ulun tuan kepada dungku imum gurai gedanya. Juga takdim malik raman ulun tuan kepada anak-anak ulun tuan. Oleh yang khususnya umumnya kepada seluruh mak-mak wali murid yang berhadir ba'uro yang sangat mulia oleh Allah. Mak-mak abu-abu rusyilun mandum ilung pikir di anak jadi ikli karena lung kalan jum kapoh di tengah 12 cuma nyo trip dah pegah haba pakon ulun tuan pi golam gad dengut berkelampoh peut baru terus rumah. Olehnya yang kedua perut pikai miskol walaupun dah anak pegah balu pi kalun pegah po 12 di kamah hajat kebu lagi urung mati. Dikala urang mati nyoka mati mahajak ke kubu. Tapi menya urang udip nya tika mahajak ke kubu dak berangkat sawaje. Oi lun nunggu hana mahajak ke kanduri hang ko dengar. Nya tegedi lagi copek lebu hana gebi kanduri pep ke sampo ke di rumah ya. Pahja. Imam blori ba ke jok diro. Bu megeluh mentang ke jok. Ha yang kamu dayah lagi ya. Jadi lun singkat alhamdulillah lun kalan kampungnya antam belum pernah lunjak dakwah lunjak ceramah bak PAUD ataupun bak TK. Kenapa kon? Bak TK hana istilah pegat mulut. Yang pertama kondisi keberat pegat mulut, yang pertama anak min hana ramai. Yang kedua ibu TK ngan anak katanya mentang sin ego. Ukuran wadai kejak dari rumah tepat rukuna geriting. Benar yakin adanya. Midron mentang sabah anak napu peun. Tengah nama guan ija anak pada pu anak inang yang mentang ubuk beut. Pu imat mak. Pu yang dayomat. Imat bawang, imat japli, kaweh gede hinan. Jom kapol sa kap karulu. Haik tapi kini ngawu bu dak hok baule ni. Wam dak hok nyang sai sini ane. Apalagi ibu dekai no. Olehnya keberat yang kedua, han mungkin gegalang dana, han mungkin gecok dana menyebabkan mitika. Karena dit geblok, gesewa son, gehei dengku. Tapi uronyo sang kon batika lung berhaba. Kahaba rumah gula SMA. Ya, cuman tata cara tinggal masukan daripada ulun tuan. Nyo anak mit nyo penari ju. Awak mediki pemediki ju. Ya, pemediki ju tu posiblah ge dengku. Pegah haba. Nanti menyedungku poh di tengah 12 ke bukan? Perti lagi enami mendiki kira. Nabi ge peluk mati lampu. Padahal kini nak kena enami Nabi ge ulangan. Peluk mati lampu gua rumah ke pegang Nabi ke pegang dengku ge Begitulah umpama wate dengku pegang haba. Kah syukur alhamdulillah lun duan katro huronyo bak drone lung kalan anak-anak mit yang ke anak mitnyo benih yakin bahwasanya anak gedanyo didik dari awal. Pegang haba masalah perkembangan menambu. Pudak pegang haba cerita Nabi malam dakwah raya. Baiklah nak, nak nyo anak mit deka nyo kan deka ke? Aku fikir deka bebi raya. Kajuk mengkawin dengan ibu. Nyon mi teka ke? Baiklah.
nhốt đông cút là nhẫn thôi yang dự giàu ướp tôi nhọ giaro bẹ giàu ướp bị lệ bớ thôi yang dự giàu ướp tôi nhọ giaro bẹ giàu ướp bị lệ dengar nữa nah buana bahasa Indonesia bahasa Aceh le bahasa Aceh nan nabi sonan tôi nhọ giaro thôi yang dự ka sa dua le bẹ lư than lain yang payah bejut sifat yang wajib buat Nabi beribah ni anda ambil dekat kenal jut jut tahu jut yang dekat tahu sifat yang wajib buat Nabi beribah beribah jut ni jut jut mak Nabi sonan Giết Iya oh iya ai ôi cô bị pen cô bị hadiah kenapa kenapa apa tidak mana aku kena kajak deh ai cô bị hadiah hai cả ư leh hai okaro lena rửa na yola motor kena kajak ka hai kabla bambun angkat tim nyo kena jak yang inang baga bedah hana bu baje dendra baje bapak polisi kajade ke boh gari le bapak hana bu kena bedah siro bijit siro antara ramean siro iu bedah bu Baik ya kena kupu kurada hi kuilong boleh. Malay. Yang hana malay tu yang hana malay. Ani inang biji, ani inang. Yang menari, empat. Kena. Ya, nyo jalan beliti. Ya. Sonan kita. Nano. Tidak. Nan mak. Kak Yuni. Naya. Neri. Nan mak. Kak Yuni. Naya dia mak. Nah, dah mak. Kepu menom tu nyo. Bek menan ngenjaro dah mak. Nya, yang bak binti ya. Boka. Tungku menut ayang. Bak soronan no. Hai kamandu mengkau. Bunuh siro. Bodoh ngeju mandum. Tapi baik la kepeng baik ibu tu. Ilo siro ko jo. Nya nan ayah Nabi sonan. Abdullah nan mak Siti Aminah. Sifat yang wajib buat Nabi beriba. Puat Sidik kakun Amanah tabeli padanah bujong ke dengku menyodro ku purno jadi kui dah kui sidik amanah tabeli padanah jarang tapi untuk warmah meno lamba cok hadiah tun palut bandua belah palut katun ya bagi putra kakun baik terima kasih alhamdulillah laki dungku bersehat aduk jak bapak camat lung jaro banyahan Nabi baik pula ka bagi apa ka ya du ju lam ana li kabi yang lagi yang pegang haba-haba ni dekah Iron bapak memang mengkarak ke payah wayu. Kabar ka? Anak pubu bah menai gede. Kama anak mit yang kepola anak mit lagi orang tadi di tatanom etikut tatanom bah menai gede. Anak mit persih lagi urinang. Dan doa urinang puyang kepubut hanjutkeun salah.
Anak mit puyang ibu buat baik nekun salah betul anak mit. Betul. Contoh anak mit jamun dengan anak mit jinau. Di saat anak mit jamun wadah dah pegang hayak kau pu ya tu langit kapai dengan ipo. Katau nak mendua bibi adik lain. Idang bat tengah jalan kapai kati adik gelung sabar. Anak mit jamun. Anak mit jinau hai dengar le adrayan. Baik mak ikaraya raya rakui tanya mak pui dalam mak. Nyan bet nedut. Kebiasaan katanya tak pernah ke. Puayah ke pernah. Getai turut yah ke. Kaim ke deh malai. Bet nedut anak mit. Anak mit watai mayak lagi pingin tahu. Pingin tahu. Maka rekaman anak mit ba urang si. Anak mit hanjikun salah. Urinang hanjit akun tak salah. Didik anak mit. Lagi ibu pegah puno. Long tinggung bacut. Long macam urang. Ibu pegah nyo anak mit penari. Menyebab long hanam daleh menyau bebe noi menari. Hanaji ke masalah menyau bebe noi menari. Tapi yang baik ibu yang menari. Gemengoi lagi nyo gemenari. Gemengarai ibu. Atau gepodep musik yang kan musik tarian. Nyan yang bermasalah. Lagi musik setan apa yang merasuki dirimu. Di atas bak TK bak SD nya ni budip jinau. Jadi menyau bebe no sang hanajuk ke melaleh. Pebut. Kecuali lagi lembagah puno wali murid yak goyang, ibu yak goyang nya haji. Nyolong tingkat-tingkat mahana lembagah cerita Nabi. Poh 12. Yang kedua, kedatangan ulun tuan kena alhamdulillah cukup gat sambutan. Icung balai pun Pak Koramil sambut. Ikupi 5 minit baru gebi. Alhamdulillah kalau meje ikupi walau 3 teguk, nya ikupi Pak hanam budak kena. Drone yang kan nejo anu kena ba paut. Pautnya puteka. Paut. Paut sama dengan TK. Drone yang kan nejo kena ba TK. Anak baik kaluh lagi anak berde maju. Watai anak berde maju tua medimak gelah bak mai ka selesai masalah. Kibanjit anak niak kalan bak ibu teka. Nyo ibu teka menyebak longkun aulia urang. Hana soik sabar bak didik anak gedanyo. Persih lagi coba le na limang macam. 5 macam. Wadat kata purno anak bak yang pun nyan anak mit yang kedua keleh pui kun tengku long thake ku di kamau tengku hana miya uat anak drone pu pak wc gam ke aduh tapi ibu teka di samping dayah lon na teka lon buka teka sit lagi nyo getem ya pungon anak mit menjanjan hana itu orah ibu dia uat anak gedayo cukup setia jasa guru teka yang paling setia. Dan di dalam bubut generasi TK watai gepurno lebu kan gepurno atra yang salah atra yang betul bacut demi bacut. Neu lagi peh gendang mana? Menya getanyo nyani peh gendang watai lih dapurno hanjir dikaro dapeh jiji ngang gendang. Kanya? Tapi alhamdulillah lagi nyo ka TK. Hantam lun tumbeng lagi suasana uronyo betul-betul kam pujo-pujo kam pe icung langit kan betul lagi keadaan. Ayak. Ya. Kak grok-grok iu be ya tu. Kulak je labang tu. Iu. Di bawah grup di bawah. Ya, di bawah. Sana. Ya. Ini grup-grup. Lalu mong ma ke grup-grup. Untuk pegah abang ma ke ya. Ka. Perah nak pegah dah. Kalian ada. Karena dari TK sampai SD sampai SMP sampai SMA. Kalian ada betul-betul. Gino rata tempat. Seakan-akan pola fikir lagi pola fikir Yahudi. Yang fikir ke anak gedanyo yang di remong sekular. Yang fikir ke anak getanyo yang ke di rumah beut.
Yang fikir ke anak getanyo kapal set, gak drop urang gerau ke. Yang fikir anak getanyo camat gak deket urang gerau ke. Kah salah fikir anak getanyo dumpu atra getanyo tapi hantar temperament. Rata tempat. Ubib opotole. Bentuk dehaba. Rata tempat lon kalen perkembangan anak miet ba agama hai tem li dengu hai tem li wate tatanya pakon hai tem anu kan salah anu drone mak salah hanan doa didi kiban yang geyu le Rasulullah yang paling galak ke Rasulullah ucapkan assalamualaikum ho yang gejak assalamualaikum itanyo pakon hanata didi anak itu. Di saat anak ijak itu bit daripada sikula etika sagai. Ne mak ada cangan mak. Cium tangan mama, cium tangan ayah, cium tangan papa umpama. Etika SMP nasid, SMA kahanali. Nya bukan. Menyena anak hanana purno dari dasar ubeno nyan mati ne tiga tu hai temubah. Bersih lagi anak mak ada cana nyolong pernah anak mak ada cana urung si nyau bina nak pernah anak mak ada cana urung si ne dengar gata mak ada cana mak ngan ya yang pertama kan dia tu hule kan dia tu thau wate tajok jaro urung si kan dia tu thau kan dimiup hidung tetapi di atas hidung dia tu babah khublah cium dan khublah nyan yang kesunatkan tapi ni jikalau anak muda-muda jino pat ima ada cangan mai wate kai sembah bedu mak adik pergi sekolah yang naik depu peng kanya hana da purno dari hino olehnya cara ane purno ane ne wate gat bah beraya ikede urung si wajib beraya urung si surga ne ba urung si wajib raya guru surga ne ba guru surga daripada anak didik yang ke guru surga maka pernah beraya bah beraya gede ai tungku hana patut sangku pernah lagi an sang kak beraya dro hana perle ti payah da beraya dro ba ne miet pernah cara com jaro boh guru boh mak boh ayah yang pertama ne pernah com ba dahiriyah dahir batin Zahir dan batin. Nyo merasakan takdim kepada orang tua ataupun guru. Wate tajok tajum nyan takdim katanya tak perayu pemulia mak nganiah. Pemulia guru ne. Wate tajum jaro guru belah reno nyan pemulia guru atau urang si. Tabalik jaro barakah. Wate tajum tabalik jaro nyam merempok barakah menan perno. Ne hoi keno. Ilung tinyak lu lagi yang benar. Anak mit mimak jaro mentang lemo. Karena hana itu. Benar. Juk jaro gedanyo, yu jom balik ne, tapu balik ngan jaro ji. Yu jom batin jaro gedanyo. Pakon takdim anak kepada orang tua itu dianjurkan oleh Rasulullah. Merempok barakah anak itu. Yang kedua anak baik dah ceci maki walaupun berat hak bengeh itu. Nah pernah ada anak. Nah, kebiasaan urinang dan anak otak kapal 10 malam. Hai baik nak kem nyok kam pugah pula ino. Nyok baik tinggal no lain ni lo hana tinggal aku kenan. Pos 10 malam mekarak ke ketabrat dengan ijakan kapukeun ka dua boh ayan embe ke semerah bunga-bunga. Pos 2 mentang gade ija. Di uragam standby ya minta rezeki. Gua buka masak dan sebagainya. Urinang nanek mayak saboh. Aktivitas urinang ubina tubuh keperluan urinang mandum jika bubuk ngangaki jika cau lepas cara urinang tapi saking tat berat he ura wate malam gayo nane ge lung kalam praktek lung kalam ba urinang lung kalam gawin mak kejit nak hem hana muda umul he plu le thun ka le plu le thun umul wate gayon anak miet pu ke khung kai he ju hanya hai kasih jiem ka kwayun ke thai turuk ya tu
pu kapajuh le mayak kau kasaboh kalimat di tebi ane ae le kepikir watai gayon ayon hana tengut gejok ane gekun lagi ane awaknyo kah lagi ane awaknyo sangking berat datang ke jepit tiga kah ju mak hai im damai kli mudamai kli maka menyelafat katanya takun kana pu yang takun yang sering takun yang kunyan juga buana buna batih habalu pu yang sering takun yang kunyan juga buana anu ube batat nakun be batat tak batat lega kah gam getak batat lega kah no hai muku pegah habili karaya makin batat yang sampau Tuhan ji mendang medan kiban sit getak saleh kana getak saleh kah gam imam Mekah imam urang imam di Mekah nyan buat gak nyan siurau sai jak jame pu buat ge gecok abe geplei atu i jame tapi mak gak nyan gelafatkan ge bengeh ge anya tak tebit le siat na jame watai ge tebit pu ge keun le mak gata singa watai raya bejuk ke imam Mekah bit je ke imam Mekah maka itanyo tak keun debak mak aba anak tu watai saat tak berat tak tat bengeh nemita kalimat yang biasa watai mangat ne tebit bumangat ne tebit dan berbiasa ne keun kana contoh umpama hai ne gata singa bejuk ke jamat hai pun ne kem jamat yang kan tengkuan mangoknya kaji ke jamat lo haji ke jamat dunia na akhirat naik ke nyambere ikamo akhirat mentang dunia kata tamong kan tu hamaji mekak pegah apa bahasa Indonesia bila ge habanya re tiga ki jemekam bertuh